Aminista batandatu thirikari ya gavana Kawira Mwangaza nibachithirite acheke nyuma ya mbunge ya kaunti ya Meru kwithira ikerwaria kubebelia itine MC mwenye nibaikite ndwari mwenye cia kwebelia CC baba kione bare miningwe na kinyo tungata Meru uria kubatere MC wa Abogeta West DMK kiogura na iketi muswanda yukwingata CC wa Kigina na mibango Ibrahim Kinime Mutweri na wenji muchoi watho anakethira ikia rwaria kuingata CC wa barabara Noendi na Manya Joseph Idhana mwenda Kirinya akethira ikia muswanda kuingata County Secretary no Daktari Kiambethero na we MC wa Mikinduri Julius Miriti Kaimbo wa ikia rwaria kuingata CC wa Youthi na Michezo Benjamin Mungania na we ZDK akethira ikia rwaria kuingata CC wa watho no ritingwe bo mwingi Dickson Munene monabo ende bathatu bangi ne bethirite ba ikia muswanda yo kwithira bakiolelie bathatu baraba tithirite bakiri boya bara nebo CC wa Rui newe engineer Jack Muthami Muru CC wa Kithomo na Hotea na mumbire Daktari Yusuf Kithura Rutere na wa biashara Miss Arit makena brapo onde bethirite bakiri akwathika wiki ya maratasira ya gwandegana kiri mbunge na bo poyete ntukwe mwakembere yamba rekwengwa ko Kawira Mwangaza kweito ntukwe ya Ruyo koti ya Milimani ni Judge Bahati Mwamuye mutukikare aina ronro Juni tariki 10 mweri Juethatu ntukwira Meru erigirite kwathura bungu akethiranga bana Kawira Mwangaza akebera obisi mutumantu ithingia munini wajo kiwathani kana gita na mbere gutongeria kaunteje metho jonde nande jategete koti ya Milimani rungura mugambithania Bahati Mwamuye nayo nande mbunge ya Meru itanogoka ni nyuma ya iguru MC Murethi Muteria kureta muswanda jwa kweberia waziri wa ugima Daktari John Gikunda Mungania narwa miswanda na ingine reti mbunge ije ya kweberia bange ba mawaziri bakawera ali MC DMK Kiogora aure na muswanda jwa kweberia waziri wa Kigena Ibrahim Kirimi Mutweri na MC Jim Mochoi edrare na muswanda jwa kweberia waziri wa balabala Joseph Idhana MCA mwenda Kirinya na wagukari na muswanda jwa kweberia county secretary urani Daktari Kiambethero na MCA Julius Miriti ukari na muswanda jwa kweberia Benjamin Mungania urani waziri wa mbewe mbithe na michezo na kiri MCA Zipola Kinyawiye Keneta ZDK uri na muswanda jwa Dickson Munene ule ni waziri wa mantujege sheria mawaziri bao bakithitangwa na maite ja gweta yuta tena katiba na mawatho jange utumiri bodho kubobisi na kinya kwithira bamwe bao batena katharika kurita ngugira baei executive na ofisi ya governor kabatu soya muno batinye tugetia baruga statements batiretaga tukoria kiuria batitu answera twabeta bateja gutoeresa gitumi batekweja tubeoria biuria bire tukwenda batucokeria kulingana na tukwana bategwithia kugina mbere bateja gutucokeria fanya county inaendelea ni kama hakuna sheria ama hakuna katiba ambayo inatuongoza katika kufanya hii kazi. Tumeita mara kadhaa ama sisi tuliweka mbali kutengeneza barabara tuambiwa walete MBQ tuambiwa yani watuambie vile inaendelea hakuna kitu wanataka kuleta. Wethera tuigirite barabara ya milioni ile milioni 3 Bejira bareta kibara milioni 3 ira bagaita bajiri nganda chonde milioni 3 bajigira barabara ni mabata yele so tukienda muno waziri ya na baka uwa batu tutamenya wikira no tuti engineers tutari na mimbi knowledge it is okay on engineer lakini oge akwethera na itira change yetu mara engineer na bateria kuyana no ndetera kera anto bathwana nka baikira mara barabara ithatu akayambira itumbika milioni 3 ire kiremwe kena nani menya wita kweleza antu bange BMCs bedra bari na muswanda jo sensa jura jo kuga waziri bao batomba kuritanira nguge na mbunge ya Meru alemsi ya Radio Murangeri agukari na muswanda jo waziri wa Roje Jack Muthamia na kiri MC Patrick Kadhuri Mantururu agukari na muswanda jo waziri wa Kithomo Daktari Yusuf Kithura Rutere na muthiene kiri MC Agnes Karimi Gwantai agukari na muswanda Joari Etimakena Kiambati ule ni waziri wa mantujege biashara utalii na Kinyai Wanda turua uwe wenche utumba
kuya utransact na assembly uteandika barua ya assembly to recognize wewe mwajiri wa county government of Meru no censure motion ire nutshell no mona kwethia muntu irrelevant otengo giomba kulita kaire akethire mbagi njinara ke governor no totengo giomba kulita ya onand no tiro county executive yomba gwita kuge etena county assembly MCs babadu akinyakethira bare na wirigiro kawira Mwangaza kana rojo badu agote maiga bagatiga jatiga rodi na no mwanka mtu akamate mutharaba jwawe alame swanda ejerigeri kwarirwa kiumia twetete turita bo bate gwita nguge bwega nagwe tweterete ure rojo ukethwa gukarie nikenda bethwa akenderea gwita nguge aturetera antu bangi na kiria atienderea betanirie bonde tuthote na thirikari ingi tukathithia muntu amburia kithira gatutena matumaini kithira kawira akengwaro onto tukuinga mawaziri na banete muntu agea kwithira isibitari ndaitari bakawa muntu atithire kiumia takwa muntu akangatha karenji akang'era muntu keterera ndika thirikari yuende atwaterera untu muntu akwa kiumia kiu kingi watwa awata wantu gwira ng'erera muntu kinya kethira kairia akwaru so itukumenya kinya kwa gwithira twina wirihiro kawira kengwaru meye ari airwara ya penere na ntugura ya penere no ntutetera uende ka muntu aite onge so batu next week together to discuss motions na tuthire tuchikolokia na ntu bonde twekirete au twabani muthiene MCs babari wakore na bange babisa bamero bala bagaikia kana bageta kuthitanga kiro DPP bekiro empene ni untu batena watho bakubenga twina bange tukwenda gwikia kwa DPP tukwenda kubathitanga kwa DPP bagwatwa bekirwa mpene nontu bau nabo sheria tekuga tubenge kuma mbunge ya Meru gicigo mbunge kia North nke reportera teto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare.